Iya tadi baru DP Bapak Haji ya. Saya tarik putus talinya, Pak Haji Ali. saya tarik putus talinya. Riri cari baik hatinya. Ayah jari wajib-wajib. Ai biru-biru bukannya kain. Babang Demo. Kembang melati Pamanor Mursan jatuh di tanah. Bapak Mandor Mursan, kalau sakit rindu memang bukannya main bos demo. Sakit rindu bukannya main. Jantung hati ada di mana? Bapak Haji Ali. Haji Ali. Batang Demo. Ai, pakai sendal jangan diseret. Ayah Jali, Haji Ali. kalau diseret kena tangannya. Ayah Jali, Bang Demo. Bos Demo, kalau saya kena bukan kere. Pak Ayah, Mandar Bos Demo. Mursan. Bapak Mandor Mursan, Jaro Marsan, saya tarik Bos Demo, putus-putus talinya saya. Buat Bos Sueb. Ada. Kalau saya cari Bos Demo, macet kali Bos Demo ya. Macet ah? Macet di depan. Mana? Gak kelihatan saya. Enggak nyampe. Yang baik hati budinya. Bos Sueb. Pakai sendal jangan diseret. Siapa ini? Kalau Bos Sueb. diseret kena tanahnya. RT Mujan. Bapak Haji RW Minin. Saya kenal bukan mengerek. Saya kenal bukan mengerek. Pengen tahu isi hatinya. Mandar Mursan. Laju-laju perahu laju. Bapak Jali, Laju sampai ke Surabaya. Tidak lupa kain dan baju. Bos Nemo mana ya? masih jauh, macet dia di depan. Tidak lupa sama Bos Demo. Tuh, Rogo, no. kan ngerogoh. Kamsia kokoh. Janganlah lupa pada Haji Ali. Kamu terbang di bambu. Ya saya sopit memang tulang dadanya.
Saya mau coba apa rasanya. Ya darah gurita tumbuh di karang. Bos Demo, Bang Wira mana Bang Wira macet ya? lagi kali. Bang Wira. Baba Jali mana dia? Giliran kita narik dia kabur. Darah gurita tumbuh di karang Baba Haji Ali. Kalau Baron lagi narik gambang, ngapa Baba Haji ninggalin pulang? Tiup suling berbunyi bangsi Bang Wira. Bangsi ditiup berpatah-patah. Tidur miring rasa di samping. Tidur miring rasa di samping Bang Abo. Terbayang-bayang di bulu mata. Rambut panjang saya sisiri. Ambil senapan tembak buaya. Abang bujang saya pikiri. Abang bujang saya pikiri. Buat Baba Haji Reminin po. Sampailah kapan di tangan saya. Bapak Mursal